Gujarat Patna NCB niYago Manjakha Northeast ni Most Wanted Boxnagar Amsai ni drugs Baniya Khlainai ApuRanjan Dasni 26 crore rangni fake jangnai kop sirap fiaba taubo police ni yafani phataro drugs Baniya Khlainai ApuRanjan Das Hastel Shalbrum no fake jangnai mane khwnai nokhoboi drugs Baniya Khlainai rok romjakmani koktoma Shalbrum no kasai phayo Abo haikera Northeast ni Most Wanted Boxnagar Amsai ni drugs Baniya Khlainai ApuRanjan Dasni 26 crore rangni fake jangnai kop sirap Manjakha Gujarat Patna NCB niYago Kuila container Manjakha Gujarat Police niYago abono rugino Patna ni NCB o romjakha fake jangnai kop sirap fiaba taubo police ni yafani phataro drugs Baniya Khlainai ApuRanjan Das Abhai party muni yaglo koktumani bisingti tebo shawi manka Northeast ni Most Wanted Boxnagar Amsai ni drugs Baniya Khlainai ApuRanjan Das te bini baya tituni mungoi tebo kobama case rongo CBI te haste police ni thani a case rongo rugino tani shikang haste ni crime branch ni yago romjakmani Apu aro bo crime branch ni adong rongno choproboi khari thangmani koktuma party mungte Simon Panose bono arrest Khlainai ko police Bureau report Chini Khorang